Gospodine grofe. Signor Conte. Kafa? Može, može. Prego, signore. Scusi. Niente. Može jedan konjak. Konjak si. Francese, si. 2. Signor Conte, Jugoslavija je mala zemlja. Jugoslavija je piccola. Sì, piccola ma bellissima. Mala, ali prelepa. Lepa, ali tesna. E bella, ma piena. Ma il popolo è molto bravo, molto buono. Ali narod je dobar. Dobar, ali se namnožilo. Nakotilo se. Gaze jedan drugom po nogama i po glavi. Tesno je kao u prknu. Prevedi. Il popolo è bravo, ma ci sono tanti. Uno siede l'altro sulla testa. È stretto come nel culo. Gazda konjak? Ajde brzo. Prego, signore. Grazie. Izvolite. Ragazzo molto simpatico. Simpatico. Mnogo usta, malo para. Tanta bocca, ma pochi soldi. In Italia è lo stesso. U Italiji je isto. Ovdje mnogo gore. Pale sankcije, pale cene. Ljudi počeli da se hvataju za guše. U posljednjih 2 mjeseca izgubio sam 2 miliona maraka. Ha perso 2 milioni di marchi. Oh, mamma mia. Za sve nas, recimo, ovdje nema mjesta. Pa neka bira. Dža ili bu. A kako to da prevedem? Ili da zakopamo ratne sekire, ili da se pokoljemo do kraja. Ja sam u stanju sve da zaboravim. A gospodin grof nek ide u Italiju da se ne viđemo više. Prevedi. Finiamo la guerra o combattiamo fino al fine. Posso dimenticare tutto. Il conte può tornare in Italia. Non voglio vederlo più. Si o no? Signore Soldatovic, io voglio tornare nella mia Italia. Ja želim da se vratim u moju Italiju. Odlično. Ma quello costa. Ali to košta. Quanto? Prego. Quanto costa? Signore Soldatovic, io tornerei in Italia volentieri, ma non ho i soldi per il biglietto aereo. Vratit ću se rado u Italiju, ali ja nemam novaca za avionsku kartu. A? Nema para za kartu. A ja? Pa ovaj ovdje mene zajebao. Nisam kompetentan. Prvo se najeo i napio, a sad me zeza u rođenoj kući kroz koju duva promaja. Signore, nel suo casino Ej, nek mi ne spominje više kazino. ho perso 110.000 dinari. Gospodine, u vašem kazinu izgubio sam 110.000 dinara. E non ho i soldi per il biglietto. I nemam para za kartu. Koliko košta ta karta? Biglietto? Bileta, si. 100.000 dollari, 200.000, 300.000 dollari. Dollari, si. Signor Soldatovic, come si dice? Sala comica. Kako je komika? Šta smeš? Malo ti je. Scusa? Našoj sirotinji se smeš, je li Ivanca Golatinska? Prego? Nisi navio Veneto, signor Conte, ovo je siromašna zemlja, dojuče su Turci ovu da špartali. Ma che Turci? Turci, 500 godina su nas jakali dok nismo potpuno zaostali, onda nas zajakali Austrijanci, pa Nemci, a sada zajekali vi, mamuli vam maminu, dok potpuno ne odemo u aut. Pazi, za $200 ljudi ovdje rade. Za 300 će ih prste da ti odseku, a za 300.000, signor Conte, ukokaćete kao muvu. A non capisco niente. A šta da prevedemo od ovoga? Ništa.